Hagar pautri uniu benai menteri ke sorkar jela waman le MLA ke amlerem ulak men rembui dewai ya umo yurim yo chna penhe we wo siang ya usarong na amlerem pedeng syakap muktepur uwajrong khatso point runot kilometer hailut wa arpau point khat ar klur tam lengba ke Central Road Infrastructure Fund CRIF keni ke CRIF kawaman ke poisa wa yo ke sorkar na kadan na idai petrol we ya usurak uchna da ka PH construction. Hagani ke sengi da waile ya usurak siang wada depchna na pedang cakam chatrang belang wadrong san point runot kilometer heilut wa le point nyapa kunde kulur wa usurak siang gachnang pedang cakam internal road wadrong r point kende not kilometer hailut wa r point r paunya kulur we kini ki r serok dachna lengba ka poisa RIDF. Yagi alang wada penman ha pedang cakap da pelai do es pakenteng sekretari kachnang pedang cakap wada yo ye kentin pediang burom na OBW Pira uaman OSE ke PWD Roads Juai Circle. Ula kemen rembui hawa ye klam do ongu wasngau kemen wo yo wada wanra yagi kampen roy hapo katany ilaka sat petor wada man go kesengi wada wanra yagi kampen roy ne baha hadin supon rusnem no do yo yagni ka amlerem civil subdivision de ye open ku kerdan le ya ka jaran PHC cha ka subdivisional hospital na ka san pelong chado san phau pelong doong wakam ke constituency man ko embha tam ne bha du hawar is hapo gini kisan snem de yo ko hado san pon ru so kilometer kisarong ha ilut wasupha kunde klur da khanau le chapang ikre wa haru kom nadu kisarong kiskur kam ter hapo ke constituency he yeto wi ong kibru wa gani ka sarkar bon kam ko du hai bu muyurim doong wa em kam upai le ye wadale ko hakisan snem wadem da khanau le wa hanong talang college house nem wo wan daw sedang no saya ke commerce stream ula kemen da ongu wa ka election to ko chisngi tang wa ichekri won wa san snem we bon ki wo ben wo penbat yo tang wa ki kam yong o wa klam rap thai da ongu wa ya ka padu PHC upengku cha ka urban health center halam to ko chnong sor we ini to chong ha ki mi khmat kamon kre ki da kentu le yaki pajba waki saheb wo kre langgi chrum we elat le yaki MLA ukre ki ne benta yong ki pajba kiwi ki wada kelam hagani kesngi to ki we chnong na terang blang pedang cakam uda loy kasat petor we de yo ye kentin khublei now ED pakenten uman UEE ka PWD Roads South Juai Division Haslim arja ka pra ka sarkar dia sispa samphuklur tam nagbenta kisrok lentaka Central Road Infrastructure Fund ninang ne ngiyo yaka daki muktapur ke padu amsku nyuklur tam kawar is berakaway kalong ke berembak tam hakin isam telikisnem namara yakan kisrok na penshka papo muktapur taban sedang hari ini kiski banwan ngilaya sanction arpu arklur kumongne khat ar laksan pujar na benta khat 100 kilometer point riu spa khat 100 point riu pro kilometer kabar kabangiladet ka bagidang sna pagba inogren menta preskap terang blang na benta 100 point riu pro kilometer Hagador lai poin nyup kundai klur. Nalor ke Bangladesh mensuasan kilometer. Na mentak prinskap internal road par ke poin kundai per kilometer. Hagador poin klur. Lembaga RIDF 27. Ka prinskap ka Muktapur Barkhat 100 kilometer 100 kilometer kabanglasna hakadar lai point san proklur kaplinskam jamuchen lengba pun jeswai san point rib san klor hakadar new point kilometer new point kendai spa kasna am sotai lengba pun jeswai san point 6 kilometer 5.110 kilometer Hagador point praklur but
Unju kumang mene kadauki Muktapur 10 kilometer kawakut Amsko. Kamot kisurok kibangilasya ban sanction hapo kawar is kibayakan ya so ya kawar is hakin igisan kelikisnem kinang 10 kilometer point sauspa meter 10 point sauspa meter bat kacinglut namun tagi ni kisurok baro kalong sabu kundai kelur point sauspa hanya busan la mission saw laktam Jongshen Amjalong Sankat Jarlut Ameri bak tibanganang approve menta kasngihi kidai abinin kasngi kidai nagmenta kapantubo darang menang pantubo syakane kathain kejongi kini development kiba nagalyang ngejongi kum kinong miknat ni perkat ya kane kalyang kejongi kane ka surak kipenhe hakapor jongno surak trap Muktapur hakapor jongno jingking berkat hakapor jongno jingking amtermo hakapor jongno ter ite ban perkat bonsen nasi hab kajing ruwa kajitu ka sur ka bagi syat kitu kinarit menne menta kibabon kibril kibabang kibapna klik ban pon ya kibril hanritik ya kikam nujar samsem baladat kanu tuligis ro menta kata krur kanu tuligis ko den da kadaw kinong snong jongi ngidem perka ndito nga krentang ya kawar is kren ya ka konsi barok away den da kadaw ni kum ginong mikman ni perkat ke ka bangin le na kabanta kinong snong kawar is kamdo benta hakado kalyang lagde irrigation lagde school lagde kisrok posnong naboda area ng sanction ng srok le po Amjalong ni sanction ka srok le po sa Totor ni sanction srok le hapo Amlari ni sanction ya ki school ro lembaga boda area department kibrang sa tangkat no kibrang sa tang ka antra siya ka nagalyang kabanyak surok hoy kinang basti nga prepare ter dan tak ada ni kung gipay ba kane ka por ba perkat tel tarajur ka baka naga sarkar kale na kabanta pa ba